كده في خطوه بسيطه انت مش عايزه تحطيها خلاص. لو مش هتحطيها اللي هي النشا، هتسيبي الرز بلبن ياخد غلوتين تاني. انا بقى ايه، هحط معلقه النشا هتظبط معايا. بصي انا جبت ايه، معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره نشا ومعلقه ميه، شويه ميه صغيرين. بصي هتدوبيهم كده كويس، اهم حاجه تدوبيها كويس كده بالراحه معاكي. بصي انا معاكي خطوه بخطوه اهو. احنا خلاص دوبنا النشا كويس. هنعمل ايه، هنوطي خالص على الرز بلبن، هنوطي خالص على الرز بلبن وهتنزلي بالراحه كده، ايد تنزل بالنشا وايد تقلب. بصي ليه بقى، عشان ما يكلكعش معاكي. تمام. بصي احنا خلاص كده خلصناه، الرز بلبن بقى جاهز على التقديم. فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنقدمه لك.